Coach. Here we go, live broadcasting from Maui, Hawaii. So, Mga Russia. Coach here online. Iraga me bilbang coach ta. Welcome. Menduka kupur koros. Ang nana child pa na coach. Lang. Check up nga coach. Pwede chapter ta. Chastilan yes nga kan more. Chapter pa uyaki eu pa na coach pag champion kayaw tawag sangnan masanan coach. Tama ka no coach kachin ko no. Pwede masanan yang child coach kan run coach. Men kakela kayo. Menen courage. Am more. Na komuyaman. Me miya para bayo. Na kom an kichepe kasan. Kom second chamen moitang Christ am more. Ta kom moitang Christ ap kom tilan kipe kasan. Kau na kachin masani na miya meman. Dan tu pacau-cau saya nak potong. Antak may photo re. May wangata o chow-chow pula ang may usan ka. Amen. Nad Matthew Isapeu. Reyes Aqualo, Reyes Actual. Cakap na coach. Hindi kaya kau na coach may mabangkin. Deliver. Kichet sang na song kan magchet siyang alam na rin. Or maka sa call watch yang chakol kap Nga saya coach, so simpan coach. Sabon man Christ makan dan kanda suka kuna rin sama po, nakya suka kuna na rin Christ. Amen. Naksaban naman ang tinitasa, ika naman ang Kristyanan lang. Look, wiwiyawan na na-chat message for us. Boto rin Christ. Boto niyang uyata, takita totoo, kasi paloki way sa kulman po nasa. Natulay sa kwadu, sa kuwaw, kadilayang child, silent go away. Baptay si Rayla, paloki way nito akan boto, baptay si Rayla. Marin pot na, o pot na saraw. Anak nasu, ay top-silo, watang nanasan nila nakikagan, sa katende, kung nung nitanda, nakikagan na ganangkit, nabisa naman ang nagsalala. Marin, ilan doon kayo kumain, ranway, kumiyata mo sila kayo. Naisa ko dyan, kumang, saran ko tong rin kung nung, saran, tikita ko nung po, sinasan, saran, uya na tawagan, paloki, way sa kung nanasan, o der na sabi, huwag lang, they watch, they sadnen. Marin, saban mo ito, sa kung nung po, sinasan, ipagkasan ka na nila. Pagkaiban sa tongki, may magkaiban sa riyan, kitong ka na yung video, kitong siya, ikaway din sa riyan. Sa ngayon tawag siya, ngayon suwat sa ngayon kan, may kahit na yung prongkot. Amen? Sa korok sa kapngapot. Hallelujah. Glory.
Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Siya po. Takmakot, magsabi ko ulang kauno ko, sabi ka nananang ilamaw, when sikamutan, pagkaranong kukuran ko, sini, or sa banakis, kahit si Lok, pinigay daw na akong ay sumali kalangan ko. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Jesus touching my life. Kau ta kong ko sa chicken ranwich. Imenu ko ikamuin. Nakomang ko wasit yang cakot. Ruya sa kapapata siya yang South West. Makasisa sa kaulwich. Kapunga ko chan. Yang tomaw sin yang pagkakatong ko. Waitang ko.
Hallelujah na insan. Sa katunga maramadahin ko, sa ulit ranwan. Pagpapasin mo ang iyo, God, inangan niyo. Yung na insan. Pagpasin mo ang iyo na insan. Sama manalang ito, patong pamunta ulit ko, God. Hallelujah, at heart desire, oh God. Pamuyang kasingkat nilong, pamuyang kasingkat ulit, ng tarawih. Pamuyang kasingkat kahit di siya kami tuwin kumurang niyo, God. Pagpasin prepare, yung tanong yung paros, oh God, na patong pamunta ulit ko, expecting, oh Lord, na nalit isang pamunyo na insan. Malamang tarawih, hallelujah, sa patako, Lord, sa ulit ko, oh God. O sa dalian tayo, Lord, isang ang gusto ng siyadar paros, oh God, na binisita, nagulkoto sa buwan prapala kawala kanila, O Lord, naging distraction, O God. Yo ako dyan to speak, O Lord, to speak, O God, blessing ko na rin now, O God. Kung nang kasing kapaya tayo rin ko Rusya, O God, napaspas ko ang kalahin sa waso, O Lord, o iralkan na bisahan ko sa muro na isang. Kalanganin ko, O God. Sa kaprayang ka mo na isang at sabi, kasabahal kalangan ng ano, wow, O God. Nagprawang ka mo kadaya po, God, and it is served, Lord. Glorified. Hallelujah. No more in Jesus at sound at sound alone. Amen. 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 Ikat na, Coach. Mau hormat ay gulpan pinaluto kalangan tiyang kot amay katin katta from college so tukwet wasama kam katin tunin sang tebil korkorong ay kit sang kalangan tiyang kot at sa naur Niya ko saya sa utuk mau kay kami lele marapil tunin nando ka gampong tebil minsoran tebil muring sawat ya sa kam katungkat katya na santa sa men welcome ko mo ng podcast tingin so utuk sabun kalangan siyang kauno agatin ko lang chelas no ken naur an so mau en chelen kliu pana ne mare so instead yeta tongki masanum kot te non kot hanasani nga tayo pa na lumara at yung detail so ito. Okay, pidman ramawi kumailakan na yasa, kumailakan na isasa, karena na ay paninay ay kompani nitoon college, sirinitin sasa. So, kalanan tiyang kauno, sabon malimba kong kitahid, halangan ng Sister Queenie, na tulingiling nila mawa, tuling 9 kosong. Okay, kalangan tiyang kau no song koras me ko timui tong silent gas eu kupana. Tuwa tong ye can look forward yen ko don. Pato yang kumail po ki kalangan ki an so mau kaprayan sa an so mau me ka timui tata mui tong silent kang ka kela kai kitai. Po ki kitai eu panenai kai eu ton we kitai. Ko so ki eu tamasan. So
chamala ranche ko ikin kapakat yang kauno niya ikin o pidorong ala ay panini kan niya me la me bitay ikin sa kalong yang masanan kot niya ikin kapakat tuwa nan nga ikin saro ki mon kauno sanganan so mau kan me bit wait la pwede iya ikin matawala ismi ko nang tayang masanan kot hayap kin kipanaway so and so mawa titola nang kipanaway opportunity koros men sarapa sangoy mangko saya mangkatete mangko limpa ko yes o mia sabon ma plan ang kamuyo ngoy so chicken ranet iban ko saya lokayang patron wayo na iban tinggaw ko saya kamaupan Palingen. Okay, kamapan Palingen. So ni orala arama sama na uyawi kita spear te take mai silu. Mas laleu ngene kaya ito sangoy matan ki soul meto dramalian apa prom ayunang niya kaya ito sanga talwar. So ipalwar mak mai katin udial te klangtong de kot kosay waya talwar ma. Kailong alasang palwara soul meto malian inang pertama kailong alalalew ime ngen okay so miyang narama asa magchelip sapal chel mini yang nganan ko so tani bang ko saya sautuket ngen narama so okay asa magchelip sapal nganan ko mini yang nganan narama so so imang ko saya nganan narama so po kaskulkan mekin kon meyanana wato sang ni inang de peita de anan and zone group way metodo kami tingkilang meresprokel lale meramen asola ay mekin kapakat ki mongkao no songan wato pwede abang katapan makchay koso yan megot me fit mo de anan so ye wanan ma ren turun kitay so lang arini ban saya mepit ngen ngana tal ka tak ngen tarawe ngana naramaso sapaler ngeno mo luke yang Christ na nam nor ngana naramaso anane koyerta okay so ay itaidel ki kamawi lan palingen so ulan palingen so iban etisto ko saya ni oralap tame puksaraw ko saya ya palingen tengene narama o ngay kiwi etisinay testimony o eti testimony tingkatete na nasano na nor nasano miya lipo nasano miya katrapa okay so etama ijay patangkia esetuya yang mekot ele hele ya advertise job sa isowe kita yan tinda i power and testimony but testimony do ito katete masano mamor masano kak wogdala masano manama okay so tong riyaw dang sa ilan ito sa saya mepit ngene narama o ngay share testimony ulan palingen and lola sang wasame matamataw kak lelia okay ulan palingen lola sang wasame matamataw kak lelia faktoto matak kinkosang ni tama uyawiyang kitail niya tail seryo okay kitail kin wuya wana tail kakan punsosa de manokela matako aposoto kin kosang nan ngene tail okay karasa pe kaker sapal kaker nan siyang manokela kansen suotin maso ko po isong-isongan siyang yan maurkap elol okay so moin asa mi ban share testimony moin abana kistansal karasabas imen anlapin patak walu isa kewa ako saya isna kakong ulan ngene isna kakamawiyala ulan ngene okay ngene kaya sa jam elale saya suka talk okay so ulan lale kak sangat iko saya ya nangkapi kena saya nono tani ada di budi so banser tamu keluarga ola
Ekin kosang ekin kisang kela panaramasman. Ekin kisang inongenanen sapyatam meakot tuada kin kenela kela pan kalwar naramasama ngene naramasman kinola karasa ba chega kilang popotan kin muy besang antamira heartbroken ira selaka mo kaila saya raya mo luseli so jangan paran so jauh ramanen buya meakot so jauh ya retreat okay so akin kisang kele naramaso akin kisang inongen mencapiata meakot akin kisang aperen so aramas cemamal melar lala okay yola wat makin kaluwat yala atay mauring saulang so ikot ko sa yang atay saulang so pana wicket duren riyay na iya samarale dar Christ amiya na bilaba chale ta Christ ipeitakan mo sami duwat ki okay sami duwat ki songan men kaparan kuat puksarawi so songan men berendita me yale dar Christ nganso mi kapakape ikon insenamau nantasang ay mor momentutu ete sa waklata Arya ini kesempal kiki lesana. Bagi lesana tueta nangana chaila mele mechai duga yang cry. Ap nangana chaila saik salatakla. Okay, so anso yo me nangana chailo tied to our past tueta mia sal me ulang ni atay tigit de yawasane mataklaya escho palla Satan kinalu asaw yang puro atak kecil. Karena maur kapwat keceban, muitang kerasa cai maur ceban nantiang kat, ceban nantiang lebuk al koros. Ne Satan kin access, ne Satan kan buat longoto lale, pue natang kecil. Okay? So dikitak lanan nganen aramas kai, esojo kenita tuaja, iko saya rakak cepsani aja cikicik. So ngoy liyaman sambartai saksama insawat na istigan trok mau de suwewegi ekak sang ni ay seri me yepepe yang sochar me biar nanay mauren ansawat okay so it's weakness I weakness me yan la me Satan asa we anayin niya rantiyo asa I weakness so I can attack So kami song ninta nangene anso me tamele longya me estropolla Satan bangin to wasao when we kat pekelegali detail nana tay morin solang so likitak lan nangene aramas koi esoto kenitar so itar endun tok sangrena tata te anono de bilirakor okay niya testimony wasta Mianso me aramaso seriman kin kair ta bo sote kin alete limbo kin atapa ni sansal kin kair doja kin estukin sana mau okay iwasau me cheka klang serikan me arai baba nono moi pesang reseri me mangai nale me kasali ala do pokita restu kan limbo ko wego ko limbo o commandong ke chai laramas limbo Limpak is the key in anti-strong relationship. Okay, na for both you, kau na masami yang ulo, pokok yang both, li wanti yang both. So, ma kau puka, so uya tatok nan for both you, udah anarapan percaya kay puyeti alan Satan and kau relationship. Tuwe ta papa nono kay puyeti Serio tame kayu kasik limbagan apa nono. Arda seriman me setakan limbagan baba, setakan limbagan nono, setakan ara limbag Satan kin. Anso mau gitu poro ipat long lale litere. So kak litere ki katiwo, litere ki sakaun wai, litere there is a point to it. Nia wa weo. Okay, nampungan serio o baba nono. So kami kasampal kiki ini jenin industry, okay tak second itu yang mau ini yang saya wadah dari saya kena tercang nato, okay. So
sangan seri kay Mia, ito sa yayar me. Sangan seri kay iputi ni ala narail ko tapon samtawat. The Mia me iputi tuwedra taken in the wetlock te iputi lisayanan kurap. Okay, tatay nono stropo pota nono lisayanda seriyo iputi. Iputi siya menan kitapa. Iputi siya anane dimsa. Okay, so kita tapa nono kita represent kita kasale yang seri dimsa. Maksay ko saya kot dimsa. Arab sejak silang renta, bayi nono rabantil pika salki atai kota. Jadi rabantil socha men raban socha ya mama. Jadi child baba nono rangkayu display te kiyang security in dimpa koren ni chaiste. Ari kita mo. Akai seri putih, rei putih sang rena rai nono restuk lang rai baba. So sangan seria ma. Reka insensuat pura ibu tita reka ner meremis rekelang seri cekan re kabai nono kapara dia disini. Oke remen chano ngaya sabu ibu tita percaya baba nono mau ibu sangkarda ikan kilang no kaba na arai baba nono mi penakan ikan men chano tuh cepu ini. Oke ke men chano ikan men chano ini kita renai baba nono seimo main seriman. Seriman apa-apa nono may pasang. Okay? So, serikin mataklasang na may pasang, serikin mataklasang ni baba nono supabotay rapu yata seryo, seryo silmita ng kapeto kon nono sila 90. Okay? So, rejection, nganan, soy ko kan niya rin seryo ibuti. Karita chay kak, kamele la nogai di siyan ma kom soy sapol mo seryo niya siyan di daw miya sang nganan so te charti yo ken mire so nganan sensuat. Okay, so tamakin wiyata mo kisan tamakin wiyata matakin lale maka eu tamakin wiyata matakin lale atai kosoi lokaya atai lokaya nanla pinta ke sak lemau sayo lokaya katek kengkareta maur ap lokaya lamai kengkawela nongyong narama de matawasa kalangan tiang kita ka Bible study ka sa school kema we kapor ke metali laut chai chuken kataban ki momanatai kosoi au sarau ka de yang kita ne atai masan kan pun nei chai seri rakak tik cera matang kier kokota eso anto merakota ram kier anton kaunu rail rasalami panatai control ragin katiwo ko kita matakin lale so lokaya katek kingkareta naur ab lokaya lamai kingkawela nongyongen aramaste nongyongen seriman para sapa niata maganinda menjono ke budi. Okay, niata nono maganinda nai mota tata dom ni amu budio mo sangan ko sa Korea ko ata chuken wewe ke mo sarau ko sa yayar me kay kam matakalar nong yongen nei kay seri. Okay, so ata masan kam manaman karada chupan dala men kakela kay kitchen kan nono kaba merong nilai chamen change tawasin kot abang wata nor kap abang bil kita dalam mana cai tun kosoi ni cai serikan dan bil puriamai rakono puriamai orang kamele memia kaono potlo nana cai nor so sang tamme bilkin wato mataklan lale sangan drama tueta conscience wet kanan panene. Okay, baba nono mau ki akam nai te baba mau ki sakau ko to wetia danono so songo tame re kodru nan nor kencangala re vera bani sabal ceral manokela ab kalawan insensu to anane uju tasang pemaso cepelkin kodo wasao karata ka
momoy song-songan manokela kabang kinol lelang soja kan repeat tama kom woi dito lala karasa pa ma omui kaba peren kita kaun boy kom sedra boy yala matakso kom yari sa kauno kom dan sa kaun boy bang yal duwat po tuwa the station kan repeat tama uyayar nanti kan kokoto okay so murin lesson what cai bang ka baka na memang kon me anane kauti ng Korea, kauti may dala iya nor pagkaunon ka deliver ita macekat mayaw kita ng norin lang. Okay, so drama dua kapalakan makin parang parata niya sa child child control po child mention and mausang mo abso as well. Okay, so tang tama bikin wato nataklan lole ye fear nasa puwer nasa po fear nang soap siluri ay sakdenaw then soap ko sa yan so may sopa lalapot akan patitiyang kao no nasirikan uyaral peren male pulkin uya sacrifice akan mayroong apa po akan mayroong po nasirikan po rete tipatay akan skota niya kayo masak lusang nasirikan so kaya saya storyo kao no maitang sa belang kasong soap so alalang soma lusang nasirikan so warla ko saya ne paros meikin masak telamuki apoitare okay ne paros meikin masak telamuki apoitare so imo mana ko saya mo so ne paros meikin masak telamuki apoitare anan Korean Timothy wisu akadede yang cai makaonos tu yang cai nganan masak karena mamia sorten masak buye kakao na cai tamak cai buya cai kosan di cai Philippines cai banana mangi esto kosang rengkot aku sang ren palia cai lo kosang ren chebe karena sama cai dan wewe gitar nampai pun study ga yang mana cai dan kapakapot palian nganan masak or cai kager pewedi pun maso atamak cai masako abang poita, okay? Abang poita rete bete supelian. So tama bikin uyata mataklan lala may ko saya rin kapan yay loneliness. Okay? Sa nampunga bobo de kak amang bikiti yaman tira may pasang. So ansa may lonely. Kilkilan tiyang ya chor, insense with chor, ina sitang kayo mau. Okay? Yan manogela ko to kalakalepti ayin sensuwe kalakalepti ayin sensuwe so ta sawasapa are seten inanan paran ko to karamba te kalaudela anarama san sensuwe at magchali sensuwe akchala sa tanga ko are ya kauna pilking karani o kauna kin kamai to ta kamalei kan sana mau yesi so baca ngalawa hallelujah okay so tama bilkun wiyata tuweta mataklan maslale sexual sin te Stephen puksaro masani Stephen popot mal okay popot mal ele pwede kichay kapag dak chay ne wangko arama saman asamet popot mal nannena pinpil yesan saroki de gager sapal asanya nane take care of it nannene kinu yesan saroki amautane maskulla nanti kan aban ni milala wastu bangkono aban mentaki okay so mo me doja wanti panan nampungan popot nesto konangan buyawi atin buyatan nannene naramaso au yensen suwe okay so eu mepilkin buyata nannene naramasan sen suwe abortion duwedra cancer de mangai liaman liseyan kanela na isteri iban samawar na nay maurin solang nannene niya prakang kelebla atin kamata okay so isikakutata malokela yanana tilwe timakel eu kapana pompongwan eu mepilkin wiyata insen suwe nan ngene naramas kasi yayar T4
So divorce, so ito may pasang o sansuatang seryo, may pasang o sansuatang popodo. Okay, okay, kin kak popod praksidu tayo lumawa po. Amo, labalang kela liyo mo po. Mo tuwa ito soul tie, tuwa ito kam, may tangi raramas mana, may karas me pitkama. O, aman pititi yaman. Tuwa ito, insensuat niya yan. Ama so ito pala, tulong na may relationship, are akak repeat so aramas kala ma esotrapaliala insensuat me yang kayo na ipoto na istrapaliala de manaman en koten kasala takiala ibang popot korya ban repeat pogita satan asa porena patlong porena target okay po niata matak me klang sa dang ke natak wasa me matako ai kasambalen sabul matai lesson in pombongat pa ansa me kaunopan take care isang kamu matakan or kam zawedi o kam garan kam zawal okay so kilal kan macay ka pinga sawi kitay okay yeramen ka sawi ama kasawi ping kitay kasawi ping lala chal na so ai dang ko saya kama mamia we tango ka mimi chare or kasalapan me nyai matakan na makawaway maure nang sawat. Okay, so eu kasalapan niya ta matak lale yei ikin katamanto ayaka matak. Okay, ikin katamanto tama uyawyo eka matak. So tama uyawyo niya itukitip te tama uyawyo samparisak samalaro ikin tamanta matak chalale wati ngenaya taik maula. Okay, ngenaya uye marmaras chow yen sensuo chakar da sejan rangen. Eu bormo matangken godalala. Eu klelen mataken lale nimita unreasonable fear to it udata masabuya. Okay, rongata makaras nemegila so mau data masabuya to it ngenen masabuya ko lautsang ngenen poson kauno. Okay, so manganan masabuya ko lautsang inawan kot kan arya kasalapan nangenaya susu mau hija insen suwatan ran kayo anane deliver anane kaunon kamau yala overreacting to it sinne ko chigit aksay kun kalau dela okay kalau dela nan dengar te kalau dela nan kosaya okay aramasne amokit ni mini songa sinne ko chigit mo jaga daja baliyala doka yang wayo kenta make big deal out of it okay do da chigit ja kalau te pasang mo kasalapan na lale matak okay bileo kasalapan na lale matak cover up chukak kosaya namanongki tensions with okay na gan akiya kitano ya wiyang ya jajaniya samega sawasa media ikangan data pweden intakan niya takoru kanya eu time mo kareta iralakan niara testimony raka kosaya suwata kang karas na relalonger o kalangan ng kot bukit rela what kin niya solar cover up okay niya rakon mere deliver sanger rapol sanger so charne rakena piakiyo so na kon irong kupromoyan amo maurin saulang tuweta okay samika kentanga okay so tuweta bang ko sayata nitama mo mau po aramaste nta kanya ta korur kanya ta mamia me ko para ar kilalapan me lale nganaya taigendra hil taigendra nisana maula okay blaming tuweta iti ki me te kan sapung pon kang yang atiki kangen da isapung okay ai tuweta an eu sapung ya wita puede ko puede agi ab se page me natmet me len pai sapung ai sapung mo so armas men kikila sapung ko po armas sap so te me natmet me iral me sapung mai ero samare sapung arya bileu kiledan me lale anana kaunon kamau yala okay kaunon kisang matak pro
Beliau depression, aramasin sambaka meme gila. Depression wati intense with the punot. Okay? Sangka macam buaya resurus nani mat terinamas meme gila rai punot. Rasa sama rabang puran tato, rasa sama malkap tepi sekan udah take over. Okay? Meme gila rai punot. So depression tu itu yang mana orang kau tu itu nan ngana child kau yang sensual warai. Kui maga kau over long period of time. Tu itu nan ngana child kau yang sensual dan ya leda cry tapi ya polan smile. Ya polan koru tu itu apalan keren pedolan potitasan nan ngana. Okay, so you were one depression. I'm gonna try insensual, consensual. Eu kilelen nan lale anane kamaula te ansana mauya la maslale approval. Ramas makin men ramasan kapunga. Okay, do check in men. Maya ta me ko ta yaw iseli maganda. Check sama mau. Okay, do check kasik armasan ta engkau pungai komen. Okay? Bagaimana? Mongyong polar, sabing deso ma me baro. Okay? Mongyong makin insensual. Akin menarmasen utungata me ma. Okay? Awu yang mau kan akin menarmasen engkau punga. Awu yang mau kan akin men sansal ke kita namnya akin men approve. Akin pergi lose songko ni ati kita teta. Sesama wiyayang. Sesama kasalian bentok mana ni. Karena kami akan buaya dengan ramasan kapunga kiangi kampoi. Ramasan mereka no hilera nongyong apa mendak kapung deso kapung ko tangking kolangko. Okay? So, euma na kayo kita saulang kendebe yang unreason. Tueta apalan alegi te tiwe kamelen. Tu itu macam Bible study ki ko to inawang ko. Apa indahnya sounds good tak sama mele. Mengata mangkin kamu ne. Si macam kayu wawa mongko, si bin suka mele le. Okay? Si bin suka mele le, mak kayu loud range child. Awia di bio yang suka mele le. Jadi, pernah suka mele le inawang ko. Atame tanang ko di panana kamele po sabul mamasa ni I resai ari mama masa ni yer metro nak ngain ta sounds good abu kamele. Okay, so maksel struggle maksel tan nan chin chalang kamele tan la polang kamele most kainin lale mata anana polla. Okay, po tu wata song garas makodo ite song garas kodo ite song mau garas kodo ite. Okay, ni ada iPhone ini uya sama. Maka kami orang me anak tolul sawas. Apa ganda so mau? Sana ikak. Okay, so aramas me nan mata apalen aleti inawan ko. Okay, apalen aleti. Esa suka melele. Me so ma suka aleti. वो भी ऐसा करती हुई वो सोचा रहे. Okay? Eu kelelen aramas nanya mas mata perfection dueta. Ama aku mau so. Ama mego sabun yo aman biada dueta yang tandang ya uya. Wana insensuwe. Okay, mego mau tan perfect mau so. Aramas ya sedara yang tindak apa ini imor tu kalau yang rai korus ya tapi le rai korus jangan tigo. So wewe kita ni tindak. Amai nai kau yang kamu yang kamu cenok wewe dia. You want perfection tu aja. Kegangan tak kedendak lagi sakriya wala apa kau tu menisi sak tauli. Buat amun jangan jaber point. Okay tu aja perfect. Kamu kan masa ni wewe yang biawe. Masuk dengar nggak? Okay so ya. Beliau kasalapan aramas me nanya wanana kaunon believer kaunon kasalata kiala ye talk di
Kosoi. Mia all mia li I friend I penene. Kosoi. Awan watai. Okay, lo kaya wayan da talkative. Lo kaya nasa ng from tayo awan watai. Man, nilen lo kaya Mario mo up. Ime song simpi sa kawe. Awan watai. Medua cha kosoi sa cha kaputi. Okay, pa kosoi ka lal ngaikin matawola. Yan ano yang asa. Yan ano yang wrong. Pero meron chale de meron. Baramas nan mata aban lak na am te show to emina na mata na tau yare kosa. All right. So tango kan me kosa yar niya me ka tiara daeu nan listo aria ka salaban chana na ko pongat o ko and deliver. Okay? So dama cheban buya cheban recognize na mia anan do ja ni ay ronger listo ibaninda ngoy me de nawan de ngoy me saksaman de ngoy me yowan. Okay, so cheban anane fungki yang nasa no me ay nor yang mitelinan men. Okay, ban do je ban atmit oi ban men work tang amay bang yorong ato ngay sa dyan dame yang wiyanan ariyama sa nabang godo sa ispalaya aban sound school abang ilamaw aban chulupore o ijay rong amay yorong nganta ini wiya kama melel me yanana ko melel me yanana repent melel me yanana kaunon katlon lale aritangi sama kasaya Jesus makakitong gatal more cup Jesus makak heal kaya kitong retail more ka or kitor retail more ka sel sapale ab heal Jesus maka ya cancer na mau yala maslale de Jesus maka cancer na mau yala maslale trail imaka heal matak ennan ngana trail imaka kamau yala matak en lale trail. Okay, so Yaki no kamu ngoy anana wiyani tuanata korongeyar tamakin wiyadan insen suwatin maslale yakilel kan me bangkasa wiji me insen suwatin maslale tami yaki po yan salataklan ye yimak. Okay, ye yimak mak telo kayang wayo ko saya 40 nasa nuntom tayo mak may nakong Korusia may kansen suwati mera kansen suwati ya okay mak chiban sila tata may kan ya may kansen suwati me kansen suwati yala nakong may bil kansen suwati yala yanana nakong. Okay, so nan matuwa isa kaya uri isa klimawa araniya mail kankin wuta o kapakap kumail nakong nakakiyang tapong koros na arama sa man wiyayang kumail o sa mamail makatkat nan lango and pilkatin nakakiyang kumail sa pamail kan. Okay, ira-ira riya isa kuno nasa ni pumakmail soja pan nakong mete kan tapos sa mamail nakatkat nan lang soja pan pil nakakiyang kumail sa pamail kan. Okay, so then ekistra kosayay sin testimony mebit lesson soja kwat pwede ka melele mamia testimony miya ka dede payan ka skula aba nekis wewe kamutangkap moen relate moen miya wasagis na istorya nagandangka kabara kong kupramuyende amuyeya te amunor. Okay, mo na iban share ay testimony mended pagmakaren ay babay no riyay pon ay both mas koros me asaya relate niya and so what it's not about me. Okay, it's about Jesus o Korusia memen ko tong kauna nan matu isa kunori isa payo meman memen itawen yato entron me pegila peni kapay kata lopu o itawen yato
And some of them can testify that we are here clearly kapai kata lob. Aramaspan in Dayuk, Aramaspan Korur can come, Aramaspan Kowe can come. Ab Yakaraban Kostaya story, Imaka Sampai. Rini Bangosaya so to that. Yakaraban I Kostaya story, where my ban, Patapatangi, Tamamasa no Kostaya, I have to talk at the day, Mamasa no Yayan Mekot. I betaka so drawn suck. Okay, so drawn suck. So it is just in store my minister now, but said it for a large time. Ni I took it to Kokota, I baba no muipasang. So some may some barry out just to do. So my Koyotare and I stepmother, me Playanti, Rianai no. So Koyota. Nan Gosayaya, Sermakin, Arababa no more the Santa Glancer is under the mention, Waimo. Okay? So, song and you can look back, you can know the prodigal daughter, the prodigal son, Nan, Kaskun Makavia, Yadmo, Ransarayo, Angoy, Moy, prodigal daughter, Kertakadio, Sangatransilio. Kauno up eka. Okay, kauno up kasale to kalangan. When I got 3 upon, ay nananasakanakan. Okay, katamanong queen niya at kotokosayo, amanayan digo. Ni ay tikitro na terkiniya popo. Awan ay got you, ikak pinetong ay kakano sa sapakna. Ikak pinetong ay ayan digan sa sapakna. Arninya kami alitar Christ na pralamo ko sa ngayon. Pata-pata, aman ay cousin, duwata, ay babaw ria anono, agola indang anono. Yini ko to po ya pata kalangwa. Atama yan tiyon day suka melele bang kilang yung masay. Ayam bang kamelele. So pwede ay panenay po nasa wanay katiwa. Okay, iko sa yayar na nay testimony ni ay kokola PG, iko kola school may bang kestela ay panenay yayar ayo raman nan. Fairyland, nan wonderland. Ni bang kesela ipanene ban nimpa sa ko iban tosa sa mi kinklan ng kasto. Habdabul mangot plan o plan toro. So bang kamotela ta istoryo karusia mo saya rasa mi patiwo pon. Okay, so anso men ko saya anso mi so lang lao. Wegi iwasaw mi kaklangi manamanen lesana. Ipopot ng January 2000, anan na ay boto doja sa kasarawiyang wamparang. Ang yautan me paros me pitkauno inanan marara. Yay ngoy, abote iptakal mo inbarli now, so dokola Bible school, so dobilian chikita nan mekot. Ijay, aleta Christo, uyay quiet time, mega school biyaran sayo. Okay? So, par lima mo rin na ipsapan, ay popot. So, nang January, iko popot, nan nas, wialaran pastora po. Okay? So, song tuwacha iloy yang na, inananalaw sang ya, tuwacha chow kamataga, beyond I can. Murin pare isak, ibaboter wiyakiran pastora po, murin pare isak, struggle, nanay mo rin so lang. Okay, tuwacha ikin, miyat len mi kono, mo rin setan. Mo rin setan tuwacha pere di chor. Pere di nanay lingar nga, pere di nanay kango, pere di chor. Aran sarawi, tuwacha ilin lang. Bogda, atmosphere in kauno, armas ko na captain, my captain, worship, sada, amen to. Ap miyat, len mi kauno, pere di chor. Okay, mauring solang, pere di. Gaklang ay duwat kan ma. Niya pa kikino kamotang ti ay pot puikin oraman popot na lingansang may milalew. Ay ganinda. Okay na sa sosay sa pagsyangkat mausang ma. Okay, aga sa kinakam nai olel ran sarawi ay namin kasarawi so tumakaklangang mo. So tuwa siya na. Okay, imikot ko sa yan ang kaskul ka. Pero iti yan naman sapong. So eu pago ichaman, isongan buyay koyaken, buyay kitatasan mau,
Ndale nom pene no nom tarpen listi di ay so charpon. Ay ban listi di am so charpon. So sakale plai ari iglang laga intin di terenai so char. Angoy mo en riau sidu iglang seli susalata ban matawa kita me piti. Ai iglang lautan turan di ay molta. Nanane molta punta utan ke kilanti yang Lokai anak labalap kanggo daron. So Varisa, you yakian Wamparana pot, you yet Patabata, Casca school song and me. A later lesson of Waka school silly. A by more struggle, no more in so long. Urana Calebla, my song on counter. When the old man caught in a cry long more, and so it was a suicidal spirit. Okay, okay, my mind. So long, my come to Warela. Sapol mamu ye wong kot mo income ka de tani mo niya tak mo de long kom na so kalangan ng kot mo ko sa yan ilen suicidal spirit wa changanan kana yu kalan din ko sa way so ya ta ganenda you good for nothing so ya ganda o cha ke galit kam to ko sa ya maran sarawiya na we get te ko sa ya o ka tindengar ngota ka menda kila me kar Kemendagila ta kanta kadilka pena tapya. So tu aja yeser me yupsapal आप वोकितियोला उताना mountain. Okay, ko saya rancho me. Asa mi sapalo kono ni ata me kisanya automatic. Luwa kara suaja tengre yo pompop ku kowe. Varisa murinai yalar angwan parana pot murinai sekatanga air sarawi. Okay? Soran pongoi sang lang kau ni zaman logi sa priya ko dompong. Sang lang kau nong entai kai long ki ai no ai mela mausang. Odo aja ichum ikin kilang selia kaya ramaman excited na morin sa lang ngai tasa. Nian testimony po ki kau no sa area air nang saraw theater joy. Apenai luwat ko dana ye apolang kisang. Ari ai penenai kang koras rasa ta ba kayo we kenya. Hansa buko mo tu je so lang apan sa may ngar ngana lingar in powerful joy. Okay? So ni po mo isang kau no indangan saraw men lao makom sedang wogitiala may dangan mela. Okay, sumen lisya mabe. Inangan men mela utan lao. May ka koletiya yasmak may tangkolo mela. Ang nasakot. Puya sa men kau no. Wanay men wogilao ab siya mo man. Siya mo man. Wogilasang nita song soto. Okay, na to the cover up iti anamana sapong suka kentami suka katemit me sapong. Okay, kau no mamasa ni me limbaganya isipika kaleta inopon. Sejai confidence, sejai ayo raman kantil melar, ayo ramanen me. Mi ay suku ikinintanya. Anso mi suku lo, kokota ikinintanya. Kapan poi, kapan lolo kong, kapan mama. Oraman. Boleh langsung me user maurin solango tuaja ego diero ya orang mana ini lah mausan. Okay, so kami song-songon ko saya isain puka metapta manifest metapta porye intinta yang yam. Ansa wis ka kowe ansa wis sa tawdon. Ari ayap kapakapong mensaraw ni po ngwenta. Mensaraw men law ka sale yang ya taya na uya. Makom chukas kisang Nakam suka wakit yala kat kisah ngai mau boleh selaga nama mau. Pun madu aja isolang struggle legam. Okay, ya sana niya ko di kon ko ta to kaya ape nai luat ka ngana niya palki. Kasi amo manapang ko sang. Nganan dengar ngara nganan legam. Okay, gano porta. Iti gine cekan suka pakai unta ni sapung. Cai sapung ay suka pakai nak mo. Emel loud. Nganan utukan aramas kakao. Okay, so namaw lang ng sarawi masan to yan ipo nga sangkan. Ako sa iya kawawangan ng soma. Okay, kasi ito tan sa ubutan sang kiyang ay mong yung may kamer. Sampare sa kuya papaw, kata-kata so momotso nang kitar serikan apra kilang ay both side. Ayewang ko or kilang ay takanakan pon. Okay? So, turin seri ne friom ka rasa ya. Puegi dengar naro kasai wajah soja lebewi. So kasalapan aramas mata
Kosen kenela, kosen kawela, kosen gidi, metekan. Okay, nakchal turuki kalangan o peren o kapung me bangkum patiye. Amak chal turuki, nsen suat lingar ngar, i me bangkum patiye. So i me bat patiye, nan buren tare sa kenayo. Ay wuje pa bayar kauna. Kajan ti tare sa po tar limau single, a tare sa po tuota all together, tare sa limau. Tare sa limau struggle nan morin solang. Karena men encourage the child pompong. Okay, the child and shock, lala child, mamia child struggle, na child more in solang, a child anano recognize me. Yili song ko sa yame. Kalawa anano ususang kauno kamau yala, pag child ang flow, child ang salat ako perano bedol. Nanan so me sambao yo resosela, perana ko dasang lala, me kauno katido. So tamo yawi ni pongo. Nang saraw masani yang ya tami yang ano buya, ako sa yakan ko nang suma, kanana na ako ngaramas saman. Okay, iya sa isaramas saman ka. Okay, ay baba ay nono riya ikan. Ari suma ka, tangada niya itu ko kota. Andang ya yang kiti sero mo ikalangan tiyang ko nang saraw. Okay, pa anso kasalinya tayo pamilya. Kiti seren mo ko picture aman mo ndatongnya me ay mata ime yu ye pepeyang nanay mo rin solang cho apaliala isuk lang lao apaliala isong ano tata manokela mentagila kokoy mo kareda tepelkin ko nan tame cho apaliala kwena tangkinya ansawe setrani popo setrani 90 days setrani mir na me we level I say lao sang I say in zone pay up yet to a day between more and na I fix them in between I matakan na kay tak more na so anta yan kiti zero anta meturin aramas teturin ne kot me lelang makansin suwat aparamas sama na santalang ya sa Israel asa daral asa Israel aramas sama na makayo loud mi kol chen kareda aramas sama na ikolang ral chen ayin senswet kareda ay matakla pon mimiseli setan kan gota lala poyan kareda ipop ay ayin senswet so anda naibang ko sa yai babao ibang pul ay bab yan picture ay baba ibang akam yang korong akam ke man senswet ada testimoni ma ko pernah. Okay, so dua je bang pulai baba pun zero, ay bang picture, bang kamata wayang me yai. Puni bungai kal so jaman me kat ko sa yaka mere, puyen ko sa ilang may sakna. Ikap tramplewa ka priyan tuang ng saraw ya kawawe yang niya takot na tuwa je kan nako na kamata kiyukalakan o kan nako ngu me kepil kamata kayalakan. Okay, so ako saya may paninda. Okay, yeti baba tonsero. Ipa nakongnya. Ayen mato yen kilay mata-mata ulit wasakan. Napilay baba nala yang ya ayin sensuat. Okay? So ngayon ni ay dito kota iko saya yaray baba nono mo ipetang. Baba kalapsak kau. So miyapsak me baba pilwayala ren ay panene kan meto ito irep si pakriyaw ni ay seri. Ni ay sambar bueno, ni ay sambar tuaw. Ari sampuko ni ang sa may kukota suka ko saya. Pagita matangki, namanangki, ari yakre atama pariye insensuet. Karetai katiwo kukota pagita insensuet mo so apalla. Okay, so ni po nga tuwe sa matawala tama wiyang yaw, ngay kito nga intaiba. Imakong ari tuwe sa kapan kaya iba imakong ko bil dola makong nida mo imo man ng sarawya kawit niya yan wiyan po mo yan da iba imakong anso mo so may taksit samanda ayan anen dinda intalangi po ng sarawya so sa ito sa fellowship yo mga saraw so saya po nganen so makong patye nganen sensuo don patye so ngay ko don ka imakong ang sa mga wayola kolar sa kauselia ka pulia ren ayang kalmo numaraylo me abe wiyang niya. Aro ngayon tayo nakong tano wiyang niya.
ni pongo yuyamo awayan tinda ay mo yang au ye toto ta pwede in tinda la yang aga maye yang aga manau pwede in sensu ti sai mamon ti ta o sai karamas maninda yang pui namanang ti apni in tinda la na ko ke aman pwede iPod kame in sensu kre vili pwede nanay malia jo samo tang ti iPod na ko laisa ndala karapanay mo kata karapa ndala intayang kami na ko niya sa newiyanya okay so aramas tama na iwatamani raila ponsero ngayon tang rail tanay intensiwitiyo awo ikapreyang awayan tintay na ay mong yung asay ay mong yung natang kita ay mong yung saro kita ay mong yung intensiwitiyo pwede ay pwede ang tamang ng sarawin tao muri na isapotala kasi ay na kung kabuhe kata song kan may kaksaman tao may kaksaman ta ipagring ng sarawian may kasi yata may nakang so tano yawi may muri na was silu ate nganan men kapakapa budre anso may wuti ngayar kanman nairla ipertan mentan eu sangan ngoy suweta for the first time yan kinganan petrol dahil matawala revti ave stukan sa suwet ikakir kosto iya enda wati niya manaman are kay wata kata masani magchay kasina no uyat say low kana niya magchay kansen suwedi apaliala Dami song ka waiting ki time, kamau pa time magchay pa na paliala. Magchay pa mentag chay song ni tangiti, sebagai orang kirla. Kaya bang potita, igin ko sayang aramas turno aramas na, remala armain sarle mavel waboren mela, sisak pangaya. Ab tuweta, narapang ko say aray problem kan tuweta ayo. Wana kap, koran. Kama takpaw so makailan tuwa. Ay may nang kakila kayang kitay pompong wat. May hiling ko sang rengko. Kamu yung nga tapu ko? Na. Okay? Ari powerin na ko. May ko saya awayan tindam. Ina kong sabaw ya mama. Ay mo yung nga say ko yung sensuat siya. Ab kau na tatong di. Ay bay ko. Nanda. Asawat. Cardinal. Okay? So do it. Yaleda cry sambare riesa. Sambare isak limao. Norin dititor. Norin bere titor. Ni kak kata karena sanda. Hu kata kata. Tengo yasa. Maybe do it tipai ko ay to sarko. Ay intense ko. Okay? Apar limao. May do it ikon nayaw. Gager oraman, kakprong oraman, kakprong man buyan na ako. Okay? So, amen. Deliverance. Iban uti chongan ka baka. Jo kita may bilana na ko sa iya palasang. Murunnet nampungan kamuyo kauno. Nanti ang kele pula. Karongeyer less than o kampi. Chagado. Man kamu silinan masang ya. Apa anso ngoyo tuwa tolu lesson yo bilang wrong apa na deliverance suja mangga kuliah suja pogita kasi yaer makau ni matang asanya popocha ya na yaer uyalan awan parana po dai ni dawa sa may puksarawiya ay maurin pat kuli makakaon palilaw da so nang sarawi na nang limba pwede po nga isang lango kawitin niya tami niya. So makamu yaman natin nandiyan mau sang nan kambilka kuya tani yaw kele plata picture koru siya makansin suwati kamu so neo seren to ko tumian nag kita mo nagasukak na klare akapak na ko may tang kaunon hil asa na kauno hil yaw ya baba ko don pwede may ko saya ta istoryo rawiya sang-sang ang story maula maula ade ranji chukak ko saya dan momol para el restuwe ki talawan intensuet
Gaya Arial memang kagalagay kay bot tirin sa lang level ka so tenga may rela ba kita shop online din suot ko. Okay? Aman manakapulkot ko sa ilamin lan danan dadong ya so wewe kita na chako ka teme dila teni tong koros ni sene uyayang ari agak songa agak insen suotin mas lola tama uyawi na shop online ari angensawat kin kodala po yan dito picture sama-sama me apu ko tong kawela ka mela prapasan ekun proto kay daga ko kolar atay kolang anel anso ko tong kare daw uyawan ako yok koros pun wara mas suotin yang kamu yung ngoy anak pelatas taladak deliver wogi kaya anak nala kaya anak sama kau no kelip kak kisang kecil ini sensuat ko ab kaya wadan sensuat ko irman tadi pun sosola oke makom kak camanda eu ini sensuat ko oke kan ini nyata isikala kapakapela pe isikala oke ya tamang yang sarau kau kimnya pongo yang victory aramas sama no aman ponsero o song koros makeup matawatan ini sensuat kepara ngai Kosa yawe sana na way nina ngeneu kamau ya la okay kasai lapan na asyo nini kosai kaya ang ceka kosa ya na deliver tatawakan ko to apan deliver mas lale apan ulian kiti namanang kiyo sola namanang ki kanse suot daw sola kanse suot daw okay ari yung way tanu juwa tao kalangan dangka bakap abganan kerja kamu, nak kamu yang mana yang bebeyang tamu kamu bebeyang, kamu kak ruain video de kamu kak walada mongkau no kelep lao, ewangi pun deliver kamu, okay? Main kau sisas kalangan tiang kamu sapul mau mendendak pun sapul mau yaramas, kalangan tiang kamu masanen kot, masanen kambor, masan mo kono ka pulipul pwede yeyi mo ka mo ka chen ka tito ki chen ka wewe ki tao nayaw tao kelay tao instead na mau good news yeyi good news o lord kay daga tam na paninchen masan na mor masan na yeyi komo masan na manaman ka wo ki tala mor ka song koros ne takana kano tapsukun na nela makaupat po na ka wo ki tala o ki to ka mau pa o testimony kan men encourage kita mete kan men hopeless nan say lagan morwat kalangan tiyang kamu Lord, kamu katen toke, nan nganen relakan menses buat rengkap asa, makela baral ko sang reman. Rengkap kapaliela tamar ko nang nakon, o muitong kamu yang star mas lalaray. Tetay sikin rail limbak, tetay sikin rail mak, tatakan ng sarawin ka purlong, nanong yung korusya, nangen korusya. O kamauratan nganen aramasolod. Sekapriyang kamu yat kapeng kasabay kalangan ng kamu county, kalangan tiyang kami at paninay pon at babakan at nunukan at sirikan to say tito lo kasi ka puyat puko nasabato doon puyat ang sampawan saka priyang kami at kapren kasaba kalangan ng kami kaunti kami ka itong kupuro kapetan no koros nasumaw kan sa palian daw kawela palian daw kenela masan sumaw ralakan na bila press sang nisatagan butingin trepel palian daw kawuti way kasang kamnas kunin Nen south matungkoi po naramasakan po rin ng kamelele tenen rong tenen yan niyakot kalian tao wai kasang po naray north perangkat rong wasayang perangkat kilang tama ko promyo lo na ingkot ko prongkot ang kapoy tare kamu poy tayo kamu peweti yo kamu katumbiaya pun lobo ilo kamu katiyang kitsen susu kitang rem so kabro yang kamu kapun kasabay kalangan ng kamu kaun sise no yat kaun at sang kamor amen Amen. Koti me ma, koti me linda, koti me ne Russia. Pong ma, o kebang kamalti. Aman riya chay tan yung kiyang chay masanon kot, mensanon lakak, kulak tuwaw. Kalangan.